Omukorwa kutongoza empaka za Mbarasite Mayors gwetabirwaho abebembezi b'eminyeto ba kansara okorwa omuzawode za Mbarasite North kandi gwakorwa meya w'ecweke ekigumisiriza Brazil cyabwisho awutimi 16 ezirayitabe omumpakezi zikwasibwe za uniform. Abatebe kansana bagirangwe empakezi zigendereye kumaraho ebizube bikuteganisa abebyemizano muri Mbarasite North hamwe no kutungura entaranta z'eminyeto. Tournament ya Mbarasite North Division kandi twagita Mayors Cup. No mpira ukuza kuzanwa emuruki 13 yitu no muwodi hamwe na timu zishatu z'aba boda boda abaharwe kachika hamwe na kamuzona hamwe na timu zi16. Nitekateka Mayors Cup eji neje kwa addressing ishonga y'ibishayi kubasa kukorwa akwa no shanga mu division twinebe bishayi bukikanka munana konka aho kugira ngo tubeta kabiri involved mu kintu cy'ebemizano no bota kumanya challenge yo bishayi hati twe nkabebembezi ba Rumigina Ward kandi ba North Division twashemerwa munongo eminyete yitwe kubera yo kweshitami etine cyo gukora ubundi beshanga baryo mu mico mibi bari ombinto bitakubagasha. Omusinguzi w'empakezi no kwangura ente ekikopo n'emidari kandi omuzano gwo kwiguraho guri hagati ya Kamukuzi hamwe na Nyarubanga hamwe na Ruharo Ward eri kuritana Kamukuzi boda boda 2018 by'okwezo ku omwagwe 2024.